Belki Kudüs için elimizden şu anda bir şey gelmiyor. Lakin Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali Kudüs halkının yanında olduğumuzu göstermek için Pazar günü istasyon meydanında düzenlenecek Kudüs mitingine katılacağım. جبونا القارشي تمام دنياي ام نشان بدن كتورني صلاح الدين ايوبي لقدس الشريف خدي درت كيفن روجا يكشمي سعد يكو نيفادا ام لقادا استاسيون ميدانينه ام غازي تمام قليخو وغازي تمام جواناتكن لنقف ضد مشروع صفقة القرن لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة الإرهاب ترامب ولنظهر دعمنا لشعب القدس. سنشارك يوم الأحد الاجتماع الجماهيري المنظم في Diyarbakır. Salahaddin Eyyubi'nin torunları olarak Kudüs'e sahip çıkacağız. Gün Kudüs'e sahip çıkma günüdür. Gün sadakatimizi gösterme günüdür. Bu münasebetle hep birlikte sadakatimizi ispatlamak için Pazar günü istasyon meydanında olacağız. نحن كأحفاد صلاح الدين أيوبي سنشارك يوم الأحد مع أهلنا في الاجتماع الجماهيري المنظم في دياربكر تحت عنوان القدس لنا لنصرخ للعالم بأننا نقف إلى جانب قضية القدس والمسجد الأقصى. 100 yılın ihanetini tanımayıq. Pazar günü Kudüs için istasyon meydanındayıq. Kudüs aşıklarını bekliyoruz.